ready? Very good morning, Babu. Betul saranga. Yandra binaka lubena. Yandra binaka tamana. Yandra binaka Mike. Yandra binaka. Sa ko may nawet sa bisaw ng Rocky. Sabi ko kalay sa boleh ka yali talaga na dumuna na. Right bad gini. Koi ko sa Chico na West almost 1 whole week na. Boleh ka 1 month, 1 week may jeli sa ko sa Chico ha. Koi ko sa les may na western side may nandi. Kau reta mata na koi ko. Ha. Reta na mata na. Are my eyes is looking like apple cha. Your eyes is saying something else, Babu. Nene may jeli. Are yalo sa gangun sana bandun. Red bad gini. Ha. Me yalon jonjonu. Red bad gini. Na yalo nga me chundo dulu. Me cha chunjonu me sa loju. Red bad gini. So na po sa bakarere ba kyo? Ni dola binana nunggu matabu vale may nanunggu family may na esa sa bakara. Yan rabinaka sa barong chuko lebu nanunggu business edala. Baleta na walobu. I'm sorry for the apologization of continuation of my fruit vegetation. But ko bat ne may keli it's dona singa binaka may kenda na barong chiko yan rabinaka au kila kem dona sona tamata na gaudang go traveling chiko upset makalala ni ira bangara public holiday ni ko. The Commonwealth game. Commonwealth game. Dokuni yalo laylay. Dokuni tabungo what do you say re when me kuni heartbroken? Me kuni kaboro. Me kabor anong gori na ilo. Kaya Babu, kung matagalala ni ko kaya sa ngay rarawa bakalibu time which is elusive in New Zealand in the final. But ako sa rada timidiviti, we are the Olympic gold medal winner in Rio. Gori saranga. Kito sa rawat naka Commonwealth Games gori iyon nang gito kalilay. Wana na bu. Red bad gini. Olympic bura. Olympic gold medal winner in Rio. Kaya total nga sa reda na Hong Kong Sevens, we won the Hong Kong Sevens 18 times. Are 4 in a row. Wait, I never finished. Wait. Totoo. Also the first team in the world to win in Hong Kong 4 years in a row. Red bad. And second on the points table in the 2017-2018 series. Red bad. Silver medalist in the Commonwealth Games 2018. Red bad. We always win. Red bad gini. So our aim now is to win the 2017-2018 series and also to win the World Cup in San Francisco this year. Red bad Michael. Outside to na chibay na boys bambibira barong chiko by Australia. You boys are wonderful. You boys are nice, lovely. Kemdo sa rawat kuni kemdo kuni ba do yellow lele ni kemdo sa lesu may vidi sa sin kemdo sa sinidara choko na sona na gold. Red bad gini. It's okay my boy. Silver is kemdo sa winnie tunga. Red bad gini. Dono binakas. Zato ko nandunungu kainano. Sometimes we have to lose. Red bad gini. We can't win all the time. Sa bonga na Singapore. Sabo na World Cup. Kenda sa santo ko na Michael kesa na Hong Kong, Vancouver kenda sa rawata. Kondo nga nakito laylay at sa PG sinirawat. Sindo na kango. Next time na kumunod na list talimay. Red bad kini. Mati pula kanta ng bibag. List talimay. Red bad. So nanuma, this is the last Commonwealth. This no, sa na list talimay. Wara ka New Zealand, you wait for your turn. Ang baki mo usulan to na mo Jesse. Ande. Rara. Wait, New Zealand. Wait for your turn. Yeah, we came near to rank in a marama, ladies and gentlemen, children going to school sa bonga bida na singa. Those games have root start. Nada games. Ay, sin may tatotola. Coca-Cola. Coca-Cola. Nataba ba sabi ito ko na boys talaga sa oda. Kem dan mengaraw kem da ira na sa baro vivi chiko ko lagi me fit vinaka me kem do kem do talaga na you gonna feel that unfitness. Right back ni. Unfitness you gonna feel it. Not bira na boys fit vinaka tu. Bida na tu no mandroto sa gitu chiko may Michael. Kila sa taed sanatori ko na matanggali matenguri Tinga ya dete kresindo na play dete iyo ba bimbi be ya kuna tani
Kwe mabuat talangana. At sa kwe bat, na binabali po ng kita koko na tani. Binakabali mo referee. Binabali po referee, rasta rongya talanga sa linesman ko yung karela. Kaya sabi na kita, I was thinking Rasta Venge will be the referee. But kau sabi na bango sa didi may lomo, Damon Murphy. Damon Murphy, the fella slew the game down. May kilili po na. Start, stop. Na, right Start, one. stop. Saya nga na continuation of the multiplication. At sa ko ba't ni doon na weekend winakasa sa baro sere ka na bully. Right ba gina Michael? Yeah, Sabaro Sereki Nabuli this weekend. Also the Coca-Cola games this week, Babu, will be 3 days. No, 3 days. It's not 2 days like every year. It's going to be 3 days from Thursday, Friday, and Saturday. So that means, Babu, on Saturday, the Coca-Cola games going to be watching back on maybe around midday, 1 o'clock or 2. Bab. Sana sulit lang nga na vi kirno ni buli ni watching the Coca-Cola game still daylight for them to go home, not roaming the city of Suba in the Balita night. ni si na alam ko na ba matanggali banua na red band kini. Sa Tagbo Thursday. Kala doon ang baki ko sa check chiko na hotel ke de Suba na. Ko sa check na hotel ke de Suba, ngai sa tukuna na hotel ke de. Every hotel in Suba is fully booked. Hey. Kung kita ko fully booked from what? Fully booked from students. Hey. Na students are booked ka na hotel ke de sa chiko Suba. Kaya ko kila chiko ngare singa. Bab. Time sa 8 na Coca-Cola games ko tula ko bata na friend chiko na hotel. So they drinks and some other activities going on. Extra curriculum. So I'm asking the public now, because at the Chico, I don't know where to set my stall, in front of the stadium or in front of all the hotels. Nunggu may polita ka na fruits na, may simadala may set up iba ko yaw. In front of the stadium, the ANZ Stadium, na bono ni Gito, sila bangara stall na hotel akedi. Right ba gini? So sabi tu kuna nangani buli ke de sa parorong chiko ni ko, whether you cheering from the sideline or you taking part. Please make sure when the Coca-Cola games finish on Saturday, you go home with your mother and father. Right ba. Minakapakalip. Kako tali ni so na extra curriculum. Active na. Curriculum mo tagang nga koribuli ng ono ni 8 to 3 na. Curriculum. Sini after ni bongi may sa extra curriculum studies sa dakat yun. Atsa, binakapakalip mo, Mike. Thank you very much. Kaya sa siya tagang nga nung koribuli may na west or to sa lakuchi kumay, they're very well prepared. Natambuha or to sa lakuchi kumay. Kaya magkano kayo London. Natambuha blues. Kung saan na ka, already chiko bigo. Nabiyang baki ke ni Coca-Cola games. Ko last year ko sa ko na nanamu kore ni buli na Korobuto College. Mamagili ni sometimes because sometimes. Ko sa baki ko sa ex na tambuotal. Tarong. Ko sa na bebe ang baki nga me ko na ko kore ni buli sala ko may me winita ka na Coca-Cola games na Valentine Memorial School. Kumo. And also good luck to all the students taking part in the Coca-Cola Good game. luck, Michael. We'll talk more about that na coming days. Na, right,